Šetala se lepa mlada, dole gore kraj Dunaja, iskala je k sebi para, zecala se navedala, šetala se lepa para, dole kraj Dunaja, šetala se lepa para, dole kraj Dunaja. Dobar dan, dragi gledalci. U našoj današnjoj emisiji imat ćete prilike da vidite promociju prvog CD-a Minstrel solistkinje Kristine Bijelić i kompozitora Filipe Tejes, koja je održana u prepunoj sali Lula Lounge-a u Torontu. Ovaj album sastavljen je od pesama u raznim stilovima i jezicima. Pogledajte deo koncerta i razgovor koji smo uradili.
Iskusite najbolje od inovacije. Nissan vozila po vašem ukusu. U Hyde Park Nissan očekuje vas tim profesionalaca spreman da odgovori na sva vaša pitanja u vezi Nissan automobila i niskih kamatnih stopa. Postanite deo Nissan familije. Hyde Park Nissan, prvi Nissan dealership u Kanadi, je vaša autokuća. Dođite se upoznamo. Kaže se, kako proslavite Novu godinu, tako vas godina i očekuje. Novu godinu svi želimo da dočekamo u lepom ambijentu, veselom raspoloženju sa svojim najbližima. Zato Kantina Fellini za vas organizuje doček 2017. godine po vašoj želji, koji ćete još dugo da pamtite. Za sve vas veselog duha dođite i dočekajte Novu godinu na mestu izuzetne atmosfere, ukusne hrane i odlične zabave. A nezaborovan muzički spektakl su pripremili članovi benda Prijatelji iz Skadarlije koji će za vas svirati. Sve to i još mnogo, mnogo više. Kantina Fellini je jedinstven restoran ušuškan u srcu Bramptona na 35 Main Street North. Za sve informacije i rezervacije pozovite broj 905 866 5535 ili otiđite na website www.kantinafellini.com. Dođite i proslavite sa nama veče koje ćete još dugo pamtiti. Subota, 31. decembar u 20 časova za vas Kantina Fellini i muzički bend Prijatelji iz Skadarlije. Ovde smo sa Kristinom Bjelić, kako sam već rekla, i ona večeras nastupa u Lula Lounge-u i želimo da je prvo kažemo da smo slušali prvi deo koncerta i da je bilo fenomenalno i da nam kažeš malo koja je to vrsta muzike, malo o sebi, kako si počela i sve to. Da, dobro. Dobro večer, dragi gledalci, hvala vam puno. Ja sam inače rođena i odrasla u Torontu, tako da ovde sam, poznajem jako puno ljudi koji su večeras ovde došli i studirala sam masters u Španiji, u Berklee College of Music, Valencia campus, gde sam upoznala kolegu Felipe i on je iz Kolumbije i odlučili smo preko Skype, u stvari smo smo komponovali jedan album i to je bilo pre godinu dana, tako da ovde smo konačno, jako nam je drago, jako smo srećni što smo ovde. Što se koncerta tiče, imamo nekoliko naših kompozicija, ali mnoge nismo mogli da pevamo večeras, samo iz prostog razloga što je album sa orkestrom i to je sa jednim orkestrom iz Budimpešte, zove se Budapest Art Orchestra i tako je ceo album snimljen. I tako da, ovdje imam trio ili kvartet, tako da bilo bi nemoguće da se to spusti na taj broj, tako da naši dragi slušalci će morati da kupe disk da slušaju ostatak pesama. Tako da. Pa reći o tome koje je žanr ili koja je vrsta muzike koje smo slušali? To je jako dobro pitanje. Imamo jako puno, imamo veliki spektar, prosto ne znam kako da kažem, imamo na raznim jezicima i razne stilove, tako da uglavnom su, da kažem, balade ili bolero, kao latino bolero, i te naše kompozicije, onda smo imali jednu portugalsku, onda biće jedna francuska malo kasnije, tako da smo baš, da kažem, da je baš internacionalno i razni stilovi, ne mogu da se svede na jedno. Tako da. Da li je ovo prvi album ili je li ima u planu neki drugi album? Rekla si da je ovo već godinu dana izašao je novi album. Da li je to prvi od albuma? Jeste, pa za sada je prvi za mene i za oboje, pošto je Felipe kompozitor i ja sam pevačica očigledno, tako da smo to radili, to je kao bila kolaboracija za nas i nadamo se da je tek prvi, tako da je ovo veliko, da kažem, album launch, mislim to je sad konačno možemo da prezentujemo to sve publici. Felipe, can you tell us a few words, as a composer, can you tell us a few words about the album and about what's going on here tonight? Of course, as Christina has mentioned, we made the album with a broad spectrum of genres. We recorded it in Budapest, as she already said, with the Budapest Art Orchestra, and it was a year-long process. We were separated by time zones and having to do everything via internet, but it was a fantastic experience, and we're overwhelmed by the support that we're having by the community here in Toronto. And the album launch is going even better than we could have ever expected. We're very happy and we're very thankful. I'm also very thankful for the musicians that we were able to get for the reduction of the album. They're very wonderful players here in the Toronto area, and we're just really excited, and we're very happy that everything is going so well.
Može pa reći o tome što očekuješ u budućnosti i koji su sljedeći koraci? Za sad ne znam, samo bih voljela da dobro odspavam posle ovoga jer je ovo veliki, veliki posao i jako smo, puno smo radili ne samo naravno pripremići se za sve ovo, nego također smo pripremili sve pakete za naše jako drage ljude koji su nam dali preko Indiegogo koji je crowdfunding, tako da je to isto veliki posao i za sada hoću samo da se odmorim nedelju dana pa onda poslije možemo, nadam se još koji koncert, možda neka turneja, voli bismo u Kolumbiju da odemo, imamo prijatelji u Ekvadoru, u Španiji, tako da bismo volili to da sad da, tako. Da, na drugi kontinente, da, u stvari. Jeste. Also, I just asked her about like what are the next steps, and I know it's really tough to say. She said she would like to just rest after tonight because it was a lot of preparation. What are your thoughts about it? Well, we've done so much already. We want to continue this, and we've the ball has started rolling, you know, and we want to keep this momentum going. We'd like to think about our future collaborations and our future artistic endeavors, but as you know, as I said, I just want to sleep for a week. I would like to sleep for maybe a week, maybe, and so you know, otom potom. You seem to be saying a lot of Serbian words. Actually, you can understand quite a bit, it seems. So one of the songs is in Serbian, and he had to listen to a lot in order to be able to compose this song. So he's good. He's pretty good. In fact, this is one thing that I did want to mention is that as a composer, whenever I do approach music that is not natural to me, that is foreign to me, I want to be as respectful as possible to the culture and to the listeners that have grown up listening to this music. So in fact, when we were developing the album and we were still in the mixing stages, I got the opportunity to go to Paris to the AES conferences, the Audio Engineering Society conferences, and I was able to meet Serbians in the conferences. And when I showed them the Serbian music that is part of the album, they were asking who was the composer, and I was like, that was me. And they're like, but you're not Serbian. I was like, okay, fantastic. I make it work. So it's been hard, but it's been a fantastic endeavor, and we're just really happy. Great. Any last few words for our viewers? No, well, thank you so much. Hvala vam svima koji ste došli večeras. Stvarno smo patosirani, ovo je nevjerovatno. Tako da hvala vam najlepše. Hvala vama što ste došli i nadamo se da će vam se sviđati sve. Is there anything else you would like to say to our viewers? No, thank you very much for listening to us rant for a little bit, and you know, muchas gracias, hvala, thank you. Hope to keep making more music. Thank you so much for this wonderful performance. We're just going to go downstairs and enjoy the rest of your concert. Thank you so much. Fantastic. Thank you. Iskusite najbolje od inovacije. Nissan vozila po vašem ukusu. U Hyde Park Nissan očekuje vas tim profesionalaca spreman da odgovori na sva vaša pitanja u vezi Nissan automobila i niskih kamatnih stopa. Postanite deo Nissan familije. Hyde Park Nissan, prvi Nissan dealership u Kanadi, je vaš auto kuće. Dođite se upoznamo. Kaže se, kako proslavite Novu godinu, tako vas godina i očekuje. Novu godinu svi želimo da dočekamo u lepom ambijentu, veselom raspoloženju sa svojim najbližima. Zato Kantina Fellini za vas organizuje doček 2017. godine po vašoj želji, koji ćete još dugo da pamtite. Za sve vas veselog duha dođite i dočekajte Novu godinu na mestu izuzetne atmosfere, ukusne hrane i odlične zabave. A nezaborovan muzički spektakl su pripremili članovi benda Prijatelji iz Skadarlije koji će za vas svirati. Sve to i još mnogo, mnogo više. Kantina Fellini je jedinstven restoran užuškan u srcu Bramptona na 35 Main Street North. Za sve informacije i rezervacije pozovite broj 905 866 5535 ili otiđite na website www.cantinafellini.com. Dođite i proslavite sa nama veče koje ćete još dugo pamtiti. Subota, 31. decembar u 20 časova za vas Kantina Fellini i muzički bend Prijatelji iz Skadarlije. So now I would like to call up the man of the evening, the composer of this album, Felipe Tellez.
svima. Ako niste već čuli, ja se zovem Felipe Tellez. Ja sam iz Kolumbije i ovo mi je prvi put da dolazim u Kanadu. I jako sam srećan što je to za ovako svečanu priliku. Kristina i ja smo puno radili na ovom projektu i jako smo zahvalni svima vama na velikoj podršci. Ovo je tek prvi zajednički album i bit će nam zadovoljstvo da delimo sve buduće projekte sa vama, ali o tom potom. Nadamo se da uživate na ovom koncertu večeras, jer kako kaže narodna poslovica, ko peva ne misli. Hvala svima. Malo upozorenje, ako budete pričali na srpsku, neću razumeti. Ja sam samo papaga. Iskusite najbolje od inovacije. Nissan vozila po vašem ukusu. U Hyde Park Nissan očekuje vas tim profesionalaca spreman da odgovori na sva vaša pitanja u vezi Nissan automobila i niskih kamatnih stopa. Postanite deo Nissan Family. Hyde Park Nissan, prvi Nissan dealership u Kanadi, je vaša autokuća. Dođite se upoznamo. Kaže se, kako proslavite Novu godinu, tako vas godina i očekuje. Novu godinu svi želimo da dočekamo u lepom ambijentu, veselom raspoloženju sa svojim najbližima. Zato Kantina Fellini za vas organizuje doček 2017. godine po vašoj želji, koji ćete još dugo da pamtite. Za sve vas veselog duha dođite i dočekajte Novu godinu na mestu izuzetne atmosfere, ukusne hrane i odlične zabave. A nezaborovan muzički spektakl su pripremili članovi benda Prijatelji iz Skadarlije koji će za vas svirati. Sve to i još mnogo, mnogo više. Kantina Fellini je jedinstven restoran ušuškan u srcu Bramptona na 35 Main Street North. Za sve informacije i rezervacije pozovite broj 905 866 5535 ili otiđite na website www.cantinafellini.com. Dođite i proslavite sa nama veče koje ćete još dugo pamtiti. Subota, 31. decembar u 20 časova za vas Kantina Fellini i muzički bend Prijatelji iz Skadarlije. Dragi gledalci, došli smo i do samog kraja naše današnje emisije. Za sve sugestije, informacije i mogućnosti reklamiranja možete nas potražiti na našem websajtu serbiantoronto.tv. Možete nas pratiti na Twitteru i lajkovati na Facebooku. Moje ime je Miljana Ristić, hvala vam na pažnji i doviđenja.
gde će gnezdo da si